Yawa. Wakomori watukufu, Wakomori mjiunra o harumwe masiko ya Komori, Wakomori mjiunra o bonzemo ya Komori, hamado wa Komori mjiunra o harumwa yenti ya Faransa, wajiunra o la Réunion, wajiunra o harumwa zenti mbali na mbali, mjohunra bahati mrisuive harumwa directain, na mjohunra bahati mridunge harumwa ye sheni ya siti ya habari za Komori. Watukufu wa Komori, leo inu tirenge fursa inu jentekeleze mbabi mirongozi shati kaanza surtout message njoka wito wabanu suka leo sikahanza ni rongoze wa Komori jimla shabaandia tena ni rongoze ya familia Asmanazali mrumshahir wanahi ni dini wonese vanu tena ni rongoze ma opposant wa Asmanazali. Wakomori watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo njarenga fursa ya jeni kemle sha ikawajibu ezajiri jana sajirisiwa usiku wa jana ni Asmanazali dekrea itoa jana itonge sahaini mwanadamu Mkomori bahata wandu wa hema kote ya bleu wanu mabahamadzi wa himilia yezi azalini wote pia waka surpris ni suala ya jihiri osoni mwa ya dekre ya roha jana siwasaya osikwe ya guvernoma ya azalinu iliyo abaha ya hantiwa rewone saukana o mamamru de gouvernement wanu ngo wendo wake masubordone wafatihu ngabo wandu waelewa izura kahamba ngabo wandu wa ridea ngabo wandu wa ono hamabala ringarenga wandu wa luma ministry na vanu yendongo tsido kamri yake ministry hau yake directeur général au secrétaire général kai kamdunge directeur wa société d'état hau ngawe ministre shakutushinda warenga amdi watu wa decision yabongio hamako ngawe kabu zoni zo razamba tesuke gouvernement yinu ya hantiwa ka ema ministre wanu ngazondo zake mbaha masubordone waruma watwana wafatihu Azali wandu kwa jaelewa ija jana wajawa roha ya dekre ya kaurasmisha zemvu za fatihu ze pouvoir pia zinkilwa fatihu bahata henamna mriaona o zenongo helizi liyo hani manda mwenza hikma na akili mfanyo hazi shehitoa nguyelewa ka hata fatihu ze mvu mbabahe ya mnika zo pia ani fatihunge na mvu rahana ula mbaba ulwamba mwe raisi henamna ya mnika ze anzima pia wale ya baki do tukana ya towe dekre ya meukana fatihungo ndeleo ya timize manda miminga mimwadi ani yonde ya baki abonge Wakomori wenji riziamba bize tuzinu kartudo fanya video au katika riele wa ukana wa uranadhimuri wanike message do Wakomori wa Lokomori surtout nana hata Wakomori wa diaspora wenji wa hao wajunra wa masiwani harumaze ze mahombe ya maelene ze majlisi ani Wakomori wadiwa za zendongo Asmanazali arenda oyenti obahanu ya iveha ani tonge sasi wasari recule mbabi hahanza tifanye video ritionese mbabize fikra hasibabu ikawa Wakomori kwa tiko centre harumaze affaire za video zinu nezendongo ze actualite zilio harumenti kwa Mkomori tomnika gurueti la maele ya nazi na gurueti la nyama mbuzi haumbe ya ntibe na dziwa hapo bahe mpira uhisa abonge Wakomori leo inu fatihu hafanyiwa zila jana ni mbabaha izora kanza ruonese bana ruonese fatihu ukamujojua hata urenge pia emezemi gouvernement kamili ujere haweche shao wangazi jawamba ukana kwa male ya tonanza
kocha tataya shitona mtrobwa abonge fatihu kana mvu hata ujonongo urende mbaba hahona hunike pouvoir hata riwono wenji rambo hadisi si wakomori warlo watoto rambo hadisi ya ukana dovi nasifu Ahmed Abdalla henamna yakaya takabari wandu kwa jaka uhisi wa hanu nasifu ya remaleo iko komori henamna nasifu Ahmed Abdalla yenda hata yaka vice president à l'Assemblée yaka na pouvoir yaka urombe saheli yaka hanza yaka ufanya violence hata ya violi ya wanawashe nasifu Ahmed Abdalla hasibabu de pouvoir yaka na mbabahe sha enge dabale ho nasifu harudanda ngumeyo ngufanyo kwezi uhambabaho kweli leo mwana wa rais abonge ezenrongo za hundra ubahanu wana Ahmed Abdalla wa hundra leo surtout nasifu ikaubidi wana wazali surtout fatihu waduangalia wala wavira wana wajuhari ubahanu walio leo wana wa Ahmed Abdalla shamba ya mato hauka ngamri ani nyinyi familia Asma Zali nyuhangalia dahabaha shaka mtu angalia hii apre msedi waze ukana banu hato bonze Riwono Nurdini wa Libongo hanomewa coordinateur chargé des affaires présidentielles umbabahe ya kana ya paralyse e warudanda leo donc nyinyi familia Asma Zali fatihu tirenge kana banu ngonkilo baishwa huni kilo gouvernement kamili kabatina mna wakomori wajoka uparo anza mbaba hao wajoka uparo manzani abonge abo na msasanye nti hatumateka muobedua mfe abo dahari hauka wakati watu mjo uparisi wanga mjoelewa yemba biyo mrati babate fati huku na kahamba hufungwa bure haukana henamna ulio dauno wana nyuho nganyi mtakabari mregenti hatumateka na mfanyozo mwanzao na mrumiao yankilia mbaba hanyu ya saitai yani ya sailengu hao mregenti hatu muikadamize apoke maudu watijojiri ndongomanu wanroa jado makana bala fati hungu afungwa bure izora kanzari onese banu wakomori watukufu wakomori ngar kamna uparo rongozi hamwelewe shaizoro todo hamba ka undo wakati walazimu wakomori wajuse zitwa shao wakomori wajuse zitwa badi banu ngabo wanru ambao ma opposant wasizidu kurangujana le decree ya roha watu hata opposa mzima ya hima ya orongo ya onesa utukivu wa heze nongo Asma Zali yazifanya za usema naye ye pouvoir pia bahata ye namna ye decree kama ndo ikansi ya isome za articles zila zote pia mrungu hisi hata azaliwa katina jirma katina mvu hamade namna ya nike mwana hae yeze atu mru mwenza hikma mwenza akili manadamu mwenza akili nguhisi ukana hata azali bala bahi do tokange bala foto shaye amri pia ngizona fatihu na zinuri zamba wakati gouvernement ya hea ndizo rambo madoni kana wandu mamambo he gouvernement inu wandu mamambo inu gouvernement wanda wake masubordone wandu warono wajinga wandu wake masubordone wa fatihu ya doa jambia no arema no himisa la ke mzima wabira haruma orani zejir hatemba iza magouvernement eriza no mewazila kwa tina hatamba amri toka yonti ya utofanya holi honde zonongo henamna decree ya roha ya wema gouvernement wando tono balo hasireni wenda majilisini basi wenda haruma mahafali bahi haya nenda kwa tina hatamba amri eba numa opposa wa hensi ya komori mwana mkomori ngamjoka umweleza hindia mweleweni harume situation iliyo harume nti habaha namna ukao Asma Zali hende daraja harenge pouvoir pia haimika mwanahe ili ya ani yabo maudu ngamtojoka tirdir lale lamweri ishia ukana hatua dekre mwanahe ndo uende soze ndo maana hauka yeye ngujiuzulu hamuda hau ngondo ponzea muda ani mishinzinga chongo uruarwa na wasai baba nu hanamna iliyo hatangabu wandu wa he gouvernement wandu wa hezi ya le jamvilinu wandu wa Asma Zali ra wandu wa duhazi wenza ankili wenza hikma ra wandu wa hema koti ya bleu wandu wa renu wandra bwanu mzemba hazamazi zinu pia wasurupreneha ye namna ya husu ye decree ya jana wandu pia wadanganyiha ti maraia bahi ti wandu wa suive actualité politique bahi hato wandu wa hele janvi wandu wa SRC wa dépenser ha chaque fois susubuti urongoa
haukwa jahisi daraja ya dekre daraja ya dekre ya roha jana ke ani kabati ya kauhisi ukana nam ngejoka ukahe namna hiyo tukuzinumba haza mazi kwa na uparo subuti warongo wa mbeti jao shaizo rakahanza ruone mruwa ne sheivande shansi ngabo wakati Mwenyezi Mungu ngujo mwahemi wakomori wao Mwenyezi Mungu nguanzo haukanga rujua ukana yengeka bati ze systemu za kikulturizmu za mashughuli zinu wandojo kwa plana zitwa hiyo pia hizi chacho ilo arumeti abonge banu hizo pia Mwenyezi Mungu do wangu anzenzi abonge banu wanadamu ngamjo ushindo wanadamu rambari roana remrumme ngamjo ushindo wanadamu shaka mna uparo shinda Mungu ibaki ukarahaka Mwenyezi Mungu kajanziho ubahanu banziho ya mshindeni rahaka bajaja riwono wenji harume dunia wakana mvu wakana puvari engo rudanda mtakabari mregenzi hatumateka rawe ambari rowana haho remrumme ngamfanyuzo manzao abonge na laele hakangari aminiu hena mna mtwalia wandu banga wandu wa mtwalia oni raho wakati kujaja shaizo radolosiri raho wakati kujaja sha wakati mtwalilo wa madeheli mtwalia wandu abonge wakomori zora kanzar dili wonese banu tena de situation ya hede kreinu yo ye silence ya hema membre de opposition ke tina wandu kama kandida au wandu kama kandida de jimla ya hema leader de l'opposition wandu pia wa opposition ya bolo swele razida de afanya interview ya rongoa sha kejajisa ukana madhamana ramlobonze ramlundani yete kreya roha jana ikeise wandu ziduku yonge onesa tena umavu udhamana wa opposition keitina walobonze au walondani au wakaruma election au watokaruma election haukabanu inform jodi mrenge deva mfanya reaction yonge onesa utukivu wa kumori ngwaelewa ukana ngabo wandu banu watojibiwa leza ngozini she silence ke jajisa ke tujisa ukana ye silence ya opposition kamili mdaze rangujana azalia to dekreinu ya ruare sharia ngutoenda rangubala hata leo mumbula nafasi ngufanye zianzao undo wakati wa ukanyinyi maopoza mkenti mjikome maruhe mhunde solution haraka uka hena mnainu vanu haba hata mrad wallahi nasubutir amini rilabe banu ukangabu wandu waloharuma yezinu watojibiwa ezajirisi wajana ne dekre ya usu ezemvuza kauni kula patiku ngabo wandu waloharuma yezi watojibiwa shakwa na usubuti ujibenua abonga iro kanzaru wonese banu kanyima opposant ke jajisa ke na uparojisa kakamjarungwa maoneso tukivwani zararu ruonese banu tena ukana maraya wa Komori enga mlinda undo obi ajia muhini maraya wa Komori nga mlinda undo obi ajia muhini mtilinde mru sikarla wa uzaba ka revolution kaidorengwa disposition ni wandu wa 70 ans révolution wa wandu wa 25 ans honda 30-35 ans il est temps ya huwa Komori maruhe mlamuhe ekaza ufanya maandamano yafanyiwa ya utukivu ili wandu wa hundresha wiri ni familia nrabo inu wajawarengensi hatu mateka riwono zinji risha zinji za hensi ya hatu she daraja inu ya leo inu ye daraja inu ya leo inu risha zinji rio ngaboraona ngaboraishia shaka ijajisi daraja leo asmanazali ya irenga ya si hatu mateka fanyuzi wanzao kazdaparo Komori kejaparo hunde daraja inu abonge umaraia wa Komori mhafiliha na mahomba maele na saa sharma majlis mdiwaza ukana banwe mashughuli yanu ngajo hiso mwezi unu mrejei haruma zitabu hizo majovia wangu wajumnikani 10,000 na 5,000 mule kilo za mfimle wenzao watu kaubaki harumensi wa utungundo danyi wa Komori kamna uhunda mndu ya mumbiseni ekaka mjashemeza mabankodo waho wandu wabakana kweli wandu wanu wakozao wa Komori ngamkoti hatandi ya situation yilo harumensi inu wabake itina mndu fulani au fulani inu kodo inu atabu ya hatu sote pia ya hema na Mkomori uyeshi haruma tabu na huzuni ya baki waru wasodore mwani krizi wekatibahi wafikire maisha hao wafikiro muro hao wore mwani krizi weyovonti kanza nuonese banu tena nirongoze manale untu tahani kemle shanga mbeho message harumale jeshi nuonese ukane majeshi wakorenga ze disposition harume mizenti neze anzima haruma zenti
wala ukwado fikiri nogozi nji woto na ndrongo zivirana wala walone pouvoir wa sharia haunganzu akadamize wandu majeshi warengeze disposition za hao nu majeshi wa Komori ngamlinda uhindi mrenge gradi mtendeza mrenge mapesa mtendeza mdiwa za umuru wa hensi ya hatu mdiwa za dignite ya hensi ya hatu mdiwa za umkayo ndo wa hensi ya hatu kana usalama wa hensi ya hatu dani majeshi ye amani ya hensi ya hatu dani majeshi vanura isazali leo ino imana ya lora isiabo ya fanya kudeta ndabo yaona kabaka situation ya kanziro bae hafanya kudeta hamba ngurengo ya kalme situation il est temps ya hanyu nyinyi ile jeshi kai timpaka koloneli timpaka kapiteni ndio ile temps ya ukana wa majeshi mrengeze hadhara zanyu mrengeze disposition zanyu ititoka kahari azalia mrengeni mateka ni familia hahe halafu mdu ambilo kana watike mwana mkomori ujodisa na fuma au ya rengo ya diatilo kandani haruma seluli ya tortuelo o wakati uja wa ukanya nyi majeshi wa Komori mrenge disposition haukabala nyinyi dekina mwatilo haruma masubordone wa Fatihu ye decreero hajana ilatilu wana wa Komori bahi tile membres de gouvernement bahi hata le jeshi kamtina amri ya ushinda mfanye raha Fatihu ya jajuziwa yabo wakati wa uladhimu majeshi mrenge disposition do wakati unu majeshi ngamkonti wabo mwambe ahe zavira wakati wa mwanajeshi wa ushida ya fikirenti yahe ya fikirisheo shahanti ya fikirisheo shaukana maudu ya dovu mbulando dahaba ha izo asmana zali afanyao ngari mrambu wao nindro majeshi ngari jula nao yensi ya hatu uomraya yensi ya hatu uomraya wa hezentiri yenshi umunu yabo ngari rambula nao maudu jeshi upulwa wende wa uemnu wende wafume mndu urambulwa yabo bahi ngojisiso ngojitola hulia hauka kuna usubuti urantre kuna usubuti wende wala likwa bahanu wende hauka ngari jula nao sonsipia waneka karutupula nazo nonde husoni mwema jeshi ni maraia hinde namna ya hentivo ya juha chabanu ngabo wakati zenongoza jiri le 17 wenda le 18 janvier kabatia kauzi fikiri no pandao ya 48 heures yentiwa hiri ndinda hata nyinyi mlone ezi mwahimu mjambivuvu ni mtawa yabo mbrana lele wa ukana vanu ngabo wakati de namna ila uyo parce que vanu hena mna Rosman azali ne familia watwali yao wana wa Komori yo de namna vao tu walo wandu wamtwali yao ni namna ladimu mroheabo sincèrement ngari mwambiao nize kweli nga wakati la hako jaja ko janziwa shautu ukabanu wandu wadaza wasiwa ngabo wandu wenji wafikiri undro wataho taratibu wamtoya zali yabo hauka wandu waelewa ukana wakati unu habaha azalie plaloni wabala ila baha lotoka lale yabo hata botasi ya juhe ya towe dekre mbekana habaha tijiuzulu Fatihu ngurengo yaendelee yoto kahamba tijaundu danyi majeshi haukanga nyabo mbirlie mipaka ya henti mbirlie usalama wa henti ngamjuao hukana wejiri problem yabo ngamjordi mwende mafume wandu dakoro sha badi mfume wandu hatandi banu Komori wafuma mrunzi mawaili yabo yenti yangamia ngamdoka ufuma wandu hatandi na nyima jeshi ngeladimu mwanio usalama wa henti kena utokiri msimame usoni mwe familia Asmana Zali yido renda nai abonge wa Komori rekanza ritoe na message wewe ukana yenti sai yangamia kabati solution zefaraka ekaye yenti yangamia baba hale baki fala kambili wa Komori msurtuda nyima opoza mlona maiye mwangamize nti hatu parce que ngabo ma opoza ngabo wandu ko komenzerza ngabo ma opoza wangamize nti hatu walona maiye wazibandaza ile ta ya uzirumi ya mdebarase mbro ikakweli vanu apari ya ukawandwa do fikiri ndo zindo jina on est là pour une bonne cause de stratégie ya usalama hata azalia dambusiwa engari koti watandi hata maudu yanike Fatihu mwambe ahe zabira maopoza madaza masiuha zenongozinza jiri matorongo hata tinjema na wandu walona mali rijua oka warenge mali harumenti ya hatu wasasanya warumenti hiyo mahamitano na mahakume walona mapesa engwa tukawia rumanda huu undu wakati waladhimu mdu ya jitole nafsa moya hahe ngaborjo utoe baba banu rongo wera bezo rono maslaha hemba bikiasira umbu wa ni Mwenyezi Mungu ngabo walona zemwayi ngabo walona fikra undu wakati waladhimu haini mwana Mkomori ya fikiri ya situation inu ya Asmana Zali horengeti hatu mateka na ine familia eba nu majeshi malieutenant makolonel makapiteni makomanda malieutenant kolonel enga mfikiri huinri enti hatu de helinu wajiri muharbatu yabo tena hamade zentumbili za kabala za le 17 na le 18 janvier harbi mpuruma mwende mafume wandu hatandi
ewe le gari la hefami azalinga lendo mbio sha ngari aminiu ukana kardedu habanu zambe bahelinu wala ngari aminiu ndondoro tudo zamba resisindria ukana hena mna asmana zali ne fami yao mtwalia wa Komori yende namna bolo wandu wa mtwalia oni abunge wa Komori mhafiliana mahomba maele na ntibe na majlisi mdiwa za situation ilo arme Komori tabwa maji ilo arme ti ne tabwa maji swafi ni wana wandu walumoroni abo wasufre umaji wandu walo arme nti kamili wasufre umwenje enga mlinda onda obia jamanieni bwa Komori ngamlinda ondo bia jamanieni do ato Komori wandu majevia walo abo pia wango wasawandi sopashia harumwa 2-3 semeni yabo ngwajo nzao pia wajuka ubaki harumwa zitabu hizo ndanyi mlo Komori yabo na mjuhe mshemeze mtwa uhundra wandu wa mumbiseni wa mtineni mvu sha ende helinu hatandibu wa Komori abonge ngarzio banu kanzari behem na message huo ngarduona na tena kamgwa benze sisi kada kaurongoza banu kaurongozo wajuka nankili waelewa wao wajoishia shakarda kaurongoza mbaha za mazi parce que banu hata zemba haziro kote azali zahema bavu ya hatu ne miji ya hatu zemba haizo wizo ani wasawandi so tuki wa parce que kwa jaka uhisi zemvu fati huya nkilo zole lo jana e dekreila kwa jaka uilinda wapuha zemvu kwa susubuti kwa na urongoa shangar jua ukangabo wandu wenji ngabo wandu wenji watukiwa za wadudusa ziwadudusao ye situation ya fatihu henamna idekreila ya mnika zemvuzila pia ngabo wandu wenji walo harumezi watukiwa abonge narduona na tena kamgwa benze Mwenyezi Mungu narjailie tia hatu irohe haruma zitabu zinu Mwenyezi Mungu yarenika usalama haruma tia hatu babu usalama kauti ujo huja de wakati ya zinu na ena asmana zali ya tendula ni asmana zali ne familia ya wajo uroa na Mwenyezi Mungu ujo kubala dua warohe haraka kamgwa benze jerkensi ndo wateshea hamadabu wa Gabon wakaudo teshea alibongo noana kawanu alibongo kajatilo hilani shaye mrumshenwe mwana Nurdini Bongo wafungwa halafu leo inu azali huja huonesa karaisi mkomori eka harumu ya uja ufungwa ye matatamu ya rendao ya bonti pia ngazdo mfungani kawa tinzi ya yobira baiza ma ministri zile ya pia malaba maji omuhimu hao wakane magari na mafura kwa tina hata barongo itoka yonti abonge ngardo wona na tena kamgwa benze ngardo diri shelezani mbabi zetu zijao hizo tena haini wakati wa joja marungu ngardo zamba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.